Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Ulama'unal a'izza, guru badan kaula juga guru ajunan, sekesempatan mangken hadir reka di tempat ajunan semulja Kiai Syamsuri selaku ketua dari takmir Masjid Nurul Ihsan. Ajunan semulja Kiai Haji Suriskan selaku ketua dari ranting Nahdlatul Ulama. Ajunan Kiai Asnawi, ajunan Kiai Abdul Hashi, ajunan Kiai Imam, terjukan tak kaleb ajunan Kiai Hamidi selaku pengundang. Ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Manabi dan kula tak bisa nyebut asma ajunan seteja tung situng karena terbatas ngauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim ben hormat dek seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara istimewa beliau Bapak Didik Haryanto selaku Kepala Desa Kebun Dadap Barat, yang pada malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Ketua Remaja Masjid Nurul Ihsan, yaitu Kiai Putra Dana, dan seluruh panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj, berseteja para rabu, para undangan lake otabe bini, baik undangan khusus otabe undangan umum, dek seteja ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan malam mangken takdir bi Allah eta pangkiaki papolong tempat secek muljanah engki kak dinto masjid acara secek muljanah engki kak dinto adzikir areng sareng de Allah. Ben insyaallah papolong kelaben orang-orang seemul ja'ki Allah, para alim, para ulama. Semoga kamuljaan seakal tekel kak dinto beni coma ibaki etunya, beni coma ibaki kebun dadap, tapi sampai dek ke akhirat kaula ajunan pakun papolong dalam kabadaan kenging ridho epon Allah. Salawat ben salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi
Semalam samangken diperingati peristiwa besarnya yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj kak dinto dua peristiwa seepa polong isitung malam. Isra nika acelen malam, Mi'raj nika ongke. Jadi dua perjalanan epa polong isitung malam. Seperjalanan kak dinto mun iyo korban akal, kak dinto tak bisa diterima secara rasio. Apa sebab? Karena antara jarak ben bekto kak dinto tak stabil, jarak terlalu jauh, bektona terlalu singkat. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj neka dalam Al-Quran ketika caritaake bi Allah iya wali kalaban ayat subhanah. Secepon ulama tafsir mana bibada ayat ya wali kalaban subhanah pasti samarina subhanah nika abahas pereng seluar biasa. Makanya Isra nika ya wali kalaban subhanalladzi asra, luar biasa. Ben Isra wal Mi'raj kak dinto sampai samangken saking dari pentingah kak dinto pentahun ibadaaki setiap tempat, setiap masjid, bahkan pondok-pondok pesantren, bahkan beni coma masjid dan pondok pesantren terkadang orang biasa nikah sampai abadaaki peringatan Isra wal Mi'raj saking dari pentingah. Makanya Isra wal Mi'raj nikah ili beli saben tahun beri Nurul Ihsan beda Isra Mi'raj, tahun sebelum pole lambek beda, tahun siadaan pole lambek beda, makin beda aki pole. Apa mak jengaja peristiwa Isra Mi'raj ulangi peringati saben tahun, padahal ceritanya tak kira auba, ceritanya pakun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mbian makin noro apa ngajen Isra belum polo kali tak kira mangki keterangan dari Masjidil Haram ke Masjid Dedebere ni dedek ki tak kira mangki apa mak ili beli cepon ulama saking dari pentingah pak saos mun penting nih ke pakun eli beli mantap hahaha mbian cak gelak tu kok gegar ku bapa. Aman. Jar selamat dah. Pak saos mun penting pasti eli bo. Dadi mun eli beli penting. Nyaman nih kok. Penting. Jadi montro oninga penting tak penting sesuatu itu apakah penting atau tidak, perhatikan. Kalau dilibali penting, mon lalok pada ilibali lalok pada penting, mon lata ibali isagale mate ya dimma bodering mate naro Isra Mi'raj maksudnya pengajian. Jadi Isra Mi'raj ni kecek penting amangkana ili beli torai bimbian napa asaus mun penting pakuni ili beli. Kula tanya ajunan serabu mbian sehari semalam ada berapa kali? 3 kali kan? Mak ili beli ada. Jawabannya situ penting. Mbian kila kula ada renari ada boleh. Lemah ada boleh padahal saya ada pakun nase. Cukong pakun mak lagi dibeli minta ada sebulan 2 kali dia ya. Ada ya awal bulan akhir bulan. Apa mak ini beli? Mun penting ni kayak dibeli. Lebih al mukarrom mari bani karo ada ku tak ambu sekali. Makana pah polempo. Montangkan cerukan Pak Kepak bos. Ngakan lo pati banyak kopi bon rokok. Gula mak kita rokok pakun tak lempo. Beni tak aja motor lempu apa lambak king di Allah kilok tekah. Cang orang erongakan malam gula karo king malam masalo ekakan. Semalam ngakan 2 kali ngak makin di pengajian ki buru perenduan gula beri ngakan. Pahe kantoh. Iya pola beri deki ngakan boleh. Iya pola ru.
Ya mun tak ibri lo apa cak gula tamu. Mun tamu ini kan tak ning repan nih kepala ibri kakan tak ibri dente pola aku lepai ruwa dia. Yep. Kula semalam ngakan 2 kali, semalam ngakan 3 kali. Mari aja mu keng pakun tak takdir lempo sampai makin. Nole kula cuma lempo. Kula sampai mikir mun kula ku pakun tak lempo macam noro AKB 3 bulanan bayi bulan. Cepon mun cocok lempo KB 3 bulanan. Kula nguti suntik KB bayi. Malah cubeng. Apa nih si cubeng yu. Jadi Isra wal Mi'raj ini penting hadirin, saking dari pentingnya sampai Eli bali. Pak na Pak Saus pun penting. Torai, situng pasti Eli bali. Nomor 2 tak kira kalau pai pun penting. Kayak itu penting. Mian teman mangki beda cerita na orang. Kak kira 2 hari tak kemi. Kalau pai le. Ada renge. Apa mak tak lupa Pak napa asal semula penting ni kau pakun ili beli pakun enggak apa Isra ni yang kepenting hadirin. Kenapa kau dianggap penting? Karena Isra wal Mi'raj ini berkaitan dengan hal yang sangat penting. Polan Isra wal Mi'raj ni berkaitan kalaban perang sejak pentingnya Isra wal Mi'raj ni pasti penting. Pak napa ni kenapa cang sambungan nak? Pak napa ni kenapa cang sambungan nak? Bener. Gara-gara sambung kalaban perang penting norok penting pada naban polisi maki beni polisi king mun akrab ben polisi kata aku ya orang bener supir king supir lagi ay ampoi beri evesa yuk padahal supir sabu-sabu kelentong padahal pada supir pada tak noro andi masih tungai beri evesa masih tungai kelentong apa cang sambungan nah mau sambung kalaban penting norok penting kayak mau sambung ke perang si tak penting norok tak penting bahkan mau sambung dek ke bahaya norok bahaya jelas nah apa sambung na Isra ni kemak penting 1 Isra kak dinto berkaitan kalaban keimanan kula jadi ngebala iman kak diman ma huwal iman napa seenya mai iman ni kasampian kutu i'tiqad iman ni kasampian kutu yakin situng de Allah ni rukun iman Allah malaikat kitab rasul hari kiamat qada ben qadar. Coba perhatikan satu aja kak dinto sifatnya adalah gaib. Iman nika percaya dek kebareng selok padang iman nika percaya dek kebareng seta ketela. Isra wal Mi'raj itu berkaitan dengan iman apa coba Isra nika kan ajalan dari Mekah dek ke Masjidil Aqsa Palestina ini. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini jaraknya beda saya ada 1.200 kilo 1.200 masa ungguan tak ungguan mun biar lo percaya okor tibi gue udah tak nyari aku percaya boy dah 1.200 kilo ribu mun ngangkui pesawat ducem mangkat teto boleh pak jam nika kita onggen ke atas Isra ngetok nika menurut pesawat 4 jam zaman Nabi Muhammad pesawat kita ada pakuwa nang di beun summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib sallallahu alaihi aramun nyampid deh cengang boleh summa arudduhu minal arash qabla an yabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib dia di nama kita nyentak kor la nyampe Summa arudduhu minal aras Nabi Muhammad bali dari aras qabla ayya barudal faras sebelum tempat lengkina ni kecelep orang ni kamu tojuk sini kah kapan cekeraga angak kan Nabi Muhammad alengki
epa berangkat Isra bahkan Mi'raj abali boleh dak ke Mekah tempat lengki na kilo celep tempat lengki na ki anga saking dari sekeceeng akal kamu masih ngucap masuk akal nih perjalanan 1200 kilo kalau pakai pesawat 2 jam perjalanan berangkat 2 jam perjalanan pulang kalau pakai mobil ditempuh 6 hari perjalanan mun ngangku sepeda motor 12 hari mun adarat sebulan 2 hari mun agar sot mate jauh jangan tanya tapi perjalanan sejauh ini kak hadirin ditempuh 1 malam itu lain naiknya Isra ngetok nikah 1200 kilo lain ongkir Nabi Muhammad mangkana hadirin mun ajunan abahas Isra wal Mi'raj mun ajunan parcaja ka terjadinya Isra wal Mi'raj ajunan ini kebeningan kui akal tapi ajunan ngangkui ateh mun akal tak kira narema nikah mi tepak kau ring kebun dedek di saya parcaja mak tepak karing sarongki saya parcaja orang semerang langsung dari Nabi Muhammad nih kalau orang yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad saya nyapok langsung dari Nabi Muhammad nih kekalaban Isra wal Mi'raj kafir boleh banyak saya kafir boleh orang seiman nalok pati totok seiman nalok sabaro macam parcaja macam menten kapan terjadi Isra wal Mi'raj kafir boleh beri kok parcaja ke Muhammad lo teman nakal king mun setia gila Muhammad je mak gila cak ke Palestina mak semalam dah depak boleh ke Mekah banyak orang saya kafir boleh orang saya nyapok Nabi Muhammad langsung saya mireng dari Nabi Muhammad langsung nih kata parcaja kebun dedek tak mireng langsung tak nyepok langsung pah parcaja abadaki acara sampai raja bede-bede kepah empian entar rombongan kak kanto mun beni keng iman saya yang kui sampean tak kede pak kak kanto makin bu cepah engki amin deh iya kasep mun beni keng marga iman empian tak keren jambian beni tak leso begelak leso empian ki entar jeng aja ada tek mulai gelak mulai ba'da Isa ambian bener mulai maurib kalak toju ngada si bener ambian nih kak cur ngoncur melkot kong markong mulai maurib saya ada teh ambian saya ada teh pengajian mulai maurib senyuruh ada teh siapa buk bapak yang ceng ba'da maurib nah tak lempoke dia sah pengocak gal Papa leman gak ada nih kan takut tak milu kenengan kalau mau rib cek mak kata Isa tanya pok kenengan terus mak ada bedana Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Tadi Isra wal Mi'raj ni gabani urusan akal, urusan iman. Mbian sida pak kanto ni kepak mulai ki mau di padente mun benih keng oleh pertolongan Allah haram bian tak kiran tar ka kanto. Mbian mintar keng iman sampian kuat. Mbian mintar keng sampian ipa lain di Allah ipa selamat dah. Mendiman pengajian tar ku tegapal kamu wan mbian ni gula. Pengajian tar ya Allah. Tikal mentar tak kero pulang itunya terus sampai ke akhirat. Dongke, ya gula tegapal kamu, anu kerokan nyaman lo tahu. Artinya cek sekengan murok jalan kambian tokang gula. Hari porok saroki, sam porok lenteng, dia tegapal gula tikan. Menter ke Allah beri sampai ke akhirat. Keng cendur mangkat, tenang gelu. Jenjak bening kau paham kata ada yu. Kalau cendur mangkat bangko cek lagi. Tergi pada lenceng umur. Terbi pada berselamat tergi nyapa akar cup tahun datang
Makanya Tuhan nama kenegah Allahumma barik lana fi Rajab pa barokah aki bulan Recep amin. Wa Sya'bana bulan Reba amin. Wa ballighna Ramadan pada pa aki ke bulan Ramadan. Jadi pada doa lancang umur menter da pa ke Ramadan kabeh mbian. Mbian menternya apa asaan. Saya hadir menter tak sete mun tak ke Atrawi bulan Pasah. Saya hadir menter tak sete mun tak ke apa jang telas Idul Fitri. Ah, mari nak apa jang telas. Ah, ambil ada iya ke ada yuk. Mari nak abu jang telas manter lanceng umur. Mak ada iya ke ibu rumbian. Nyangku mati ya. Beda pencara mak atu agi mate. Mbian saya kok takut ke mati yuk. Iku beda bigu lagi. Mati ini kesempatan pertama. Coba nak kanjeng Nabi seneka. Fa innal insan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Masalah mati ini kasih nomor situng umur manusia ini ke iokor dari rizkina ketimbian makin lebih gula payah kocak mati tak kira mati mun rizkina ki beda karena umur manusia ini ke iokor ben rizkina kan beda orang ini ketur kadang sakit sarah tapi makin sakit ngakan tujuan gitu mata ada mati nah seengkilo epototok dia kapan sakit sarah makin emas sakit cek makin impus pah tak masuk impusan beda kan sendok ben aing tak masuk aing bon beda kapan impusan keluar kolek beda bemak tak masuk impus rizki nak ampun tada mun lah senikan ni parak lah mun rizki negi beda tak kira mati kanjeng Nabi sadabu fa innal insan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha mun rizki negi beda tak kira mati hitung nih kak makanya gue sering cerita kita piru lambe beda orang bah sebelum minta orang sakit tua pah minta tajin ikakan separuh panikakan pah mati kapan dipandi iseramuan pah melak boleh kapan melak pah ngoca kemakarena tajin ku taki ngakan tajin ji mari ngakan tajin mate boleh si odi keng nguni tajin negari separuh bereng dekat kiyu orang sakit sara gue cerita almarhum ke Jawahir tatangga na cepon sakit 4 tahun panabit pah minta tajin kebayaki ekakan le separuh tak yabi pah gelaup mate ki berkatani ya ni pandi seramuan pah melak pah ngoca kemakarena tajin ku tak ki ikakan tajin ne patade kari separuh bereng napa boleh si odi pah mati mun rizki neki beda lah mati ki odi boleh eko ni tajin aja mangka nampian mun sakit mun ngakan je patade polaki iko ni boleh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Oke umur tapi tenembian tak kira gue lekuk magi lambian bah makan itu nak sasak tak kira bah kuni boleh ke ani kita kok gengtung contohnya tak ada kian ni kan heng mati ni kan kipala mati boleh neben erro ni kan pala mati mah kula malam Jumat beri ni kan ngisein pengajian Jumiati uning dan Jumiati Pak Polwari nak kesah, kula pahyen tari bi kelebun pencer kan pencer kejadian kesah, kejadian ni kan pencer, tisa pencer, padahal romana si bini ben romana si laki beni pencer, pencer ni keng tempat kejadian, akhirnya pahi beda ke acara Pak Polwari kula pahyen jam, kula kebetulan belum Jumat ni kala IC pengajian esang ke Agung benda era Labeng Bengkalan IC2, jadi kula tak langkung rapak bun jang kula lah IC2. Kula paling ngepol semalam cuma bisa ke 2 kali cang kula pengajian punten nih kak kiai keng mak le teka hajat nih kak Jumiati nih kak entar buat maurib kula tempo na ceramah kula ketika kula ceramah nih binian ngak nih pah mancung ring cereng biasa nak kula ingat kejadian di sampang di bering kula ceramah nih binian mancung sini ke beda teko si bebol mancung nih jadi bi kula kulan mancing-mancingnya ku bertekos boleh kocak tojuk tikal mung karo tekos nek keng nyari lobeng cang gula
Lo bengat tekos. Jadi esoro torot cang gula tekos cina jejak keng tekos keng tarakan lo bengat cang gula. Iya lo bengat tekos. Betangki. Ternyata si bini mancung-mancung ini, ternyata bini keng bi tekos, pah beda si kesurupan. Bini beda kesurupan, pah panitia laporan ke gula. Anu ke, endu mati masuk ke peserta, masuk ke anggota pengajian. Ini kan masuk nyari anak, mana anak saya? Bu, pangkok si kesurupan nih. Pahatkan, jangan tertawa. Jadi orang, mari dia kelugi aja deh tarik. Tak kok kepi orang pulang kocak kemasukan di gule kocak janda kelakal. Ada cerita tanah orang mate bah keluar odi pole masuk ke orang. Ada cerita tanah orang mate entar masuk ke orang oh. Ada cerita tanah janggula. Mun pah orang mate ki bisa keluar pole pah entar gareng odi kule mun mate keluar masuk agani kita mirzani bae kok. Hahu. Betul iya. Mun pak nyari ani sasabian nyentar nakebi bigula masuk nakebi. Mun paharing mati ki bisa keluar boleh. Loh, tapi nek kok bane janda kalakan neka jin jang gula. Imajin korin utawa jin Allah serokkan tuanku biku. Padi ko belo cok jin pah beres sadar se kesurupan nih ngaraca ngejin nah pate itu mongko cok bene si bini ngarah. Keluar ada cerita orang mati ini kapah hudi boleh pahintar nampak rono pahintar nemu di menyekutan diurusan orang mati bimnya mun bagus esabe kebun swarga ya mun celaka esabe jurang nerang makan cek jabar jajem biar istilah jerengkong ada cerita orang mati teti jerengkong ada ambu sing ngampung ngocak tore teti mai temu yu bu mayit leca lek kok belambek nuremun lecak aja ada tak teti nah padahal si teti mun gereru mayit orang akan demayit kaki yo. Terakam ya le. Akla ada iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, balik setengah jam. Ini mah beda nyanyi di India lagu Isra Mi'raj you. Ini Pak Isra Mi'raj minta lagu sampean. Gaul. Saja lebih lagu makin gula cek bacing beri lagu waktuku kecil aku tak tahu yang mungil. Apa? Ku sentil ku kira pentil tak tahunya sudil apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi tak usah bahas, tak usah kok mati maki kok cak mati mun diski neki beda tak kira mah. Mati. Tung nih kak. Nomor 2, ternyata urusan mati nih kak. Manusia ini kebekal mati tergantung dari tanah kak di mak orang ini kayak kebayi. Makanya kan beda orang dedek ini kepah mati Mekah sini ki. Beda saya mati Mekah, beda saya mati Pontianak. Padahal kelahiran kan toh anak amak mati eman kaman. Ternyata orang ini bekal mati bekal beli ke tanah dari tanah kak di malam buat sekebai. Situng bakto Nabi Muhammad teman lebat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Nabi Muhammad situng bakto ni katuman lebat situng jenazah ala qabrin situng kuburan. Kanjing Nabi matur patanya kubur man hadza kuburna siapa ya? Pas jawab Habasyah al-fulani ya Rasulullah. Ni kering Habasyah fulan Habasyah ni ya Rasul.
jauh habis ni ke dari kuburan nikah. Kanjeng Nabi pah ada bu la ilaha illallah siqa fi ardihi wa samaihi allati khuliqa minha. Manusia nikah bekal epa beli dek ke tanah eka di melembok sekebai. Makanya orang nikah mati na tak temuh napa mati Madura napa mati Mekah kan beda orang umroh pah mati Mekah lagi. Keluarga napa ngocak cek bikok lero cek mangkat mangkat tok makita mangkat apa kun mati Mekah kasalo bisa lakar bi Allah eka bai dari tanah Mekah. Makanya gula benajunan nikah. Ya pun Allah wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia ni kata kira beda oning mati eka di mah sehadir nikah tapi bangki budian mati eka di mah tergantung tanah nah napa mati Mekah napa mati Jebeh napa mati Madura napa mati Darat napa mati Tasik napa mati Bebe napa mati Yattas salah boleh lah dekan beda si mati Yattas yuk. Minta biar kabar ki Desember kemarin beda 5 pesawat gegor. Nyuk, kam make. Di pesawat di atas. Nyuk. Iya, dia baik tahu di atas. Dia lo tahu di 5 pesawat. Cuman tak penting mati eka di masaus kaula ajunan. Sepaling penting mantar bila boy mate iman naman teriki ba mate. Maka makin kalau buat intar Isra wal Mi'rajnya kesampean ageng seimannya man, ageng seiman. Tak kapi bisa intar, padahal sampean selesoh, tak lesoh tak intar. Sampean sejauh mobil rombongan be luar roh, padahal semak-semak mangkendung tedungan. Ma intar sampean pun pengacun entar pengacun di borok rombongan ke borok nakin majer, nakin lesoh, nakin payah. Dan kul yakin ajunan seentar ke pengajian leso aja gajah mbian seebele bi Allah ibu orang selamat mantar bi Allah ibu selamat kapi mantar bi Allah ibu pecera kapi terbi Allah ibu tak hajat kapi amin Allahumma pon ana apa isra nikah mak ini bali tahun polanan penting apa mak penting polan berkaitan kalaban bareng sejak penting apa sejak penting iman da Allah subhanahu wa ta'ala ajunan percaya dek Isra padahal tak masuk akal mi percaya sampean tak ngaku akal tapi sampean ngaku iman da Allah subhanahu wa ta'ala terejaga iman sebeda idada mantar kau leben ajunan tak sete kecuali asangu iman la ilaha illallah amin amin Allahumma mantar tak sete kecuali iman ben Islam cekak idada kau leben ajunan amin mantar bila saus sete abalik Allah husnul khatimah amin. Tung nomor 2 apa Isra ben Mi'raj ni kami penting polan berkaitan kalaben ibadah sejak penting ibadah apa bu solat ibadah ni kesih paling penting dari satu aja ibadah pejeng mi pejeng saya paling penting napa buktena ibadah saya paling nolak ili bali ni ke pejeng bener ili bali pejeng saat semalam berapa kali 5 kali nikah saya wajib lain saya sunat sampian sebelum subuh abajeng napa tak abajeng orang si abajeng 2 rakaat sebelum subuh ni lebih bagus etembeng tunya ben saesena tatang kena sampian andi mobil ken petok tatang kena sampian sabena lebar tatang kena sampian andi tanpa alokean lebar jaraja sampian tak diandi keng sampian sebelum abajeng subuh ke abajeng sunat 2 rakaat nyaman salat fajar apa kuabi kanjeng Nabi rakaat fajri khairun minad dunya wa ma fiha 2 rakaat fajar ni lebih bagus etempeng dunya ben saesena tatangkes andi dunya benya empian tak diandi keng mun sampean abajeng salat sunat 2 rakaat salat sunat fajarnya mana sebelum subuh sampean andi bareng selebih bagus dari dunya ben saesena keng bi Allah tak ibeki samangken ibeki budian salah stadina mate sampean mungkin oding melarat lakon nyiksa tapi bisa aja ke malam bisa aja ngajak sampean si bisa tahajud ni kemudian bekal eja ke ilmu kubur bi Allah yang kak terceda makan japon kisair ya ibadallahi jitu rubbada'in la yuradu la yaqumul laila illa
man lahu azmun wajidu ya ibadallahi jiddu wahai hamba-hamba Allah jiddu je ngajak sampian rubbada'in la yuradu banyak doa ni kata itolak terima kasih bi Allah la yaqumul laila illa man lahu azmun wajidu tak kira bisa jaga malam tak kira bisa tahajud kecuali orang-orang seninya tecek santak ben bisa je ngajak ala ben ngantuk bila bini ni kemudian cek lesok pekik laku cek keda ada tedung di budi di masa ki andi nak kena kini mandeman lagi nempan nyusuwe tak buambu sekali siang nyusuwe malam nyusuwe ya kan anak pekun nyusu lagi malam bu masa kalau siang ngedok si nyusu tedung sampian ijagai nyusu anak ang aliran apa dah jembong ni meja Allahumma sholli ala Muhammad sedika juga ni targa pengajar ngak makin ni kak padahal payah padahal lesobek tona banyak saya ada sampian mun benih keng selamat mun benih keng epa becer mun benih keng bi Allah epa teka hajat dunia akhirat tak kira bisa ngalakoh terus istiqomah bajang lima waktu ni termasuk ibadah yang paling penting dari semua ibadah yang ada makanya hadirin sampai ada buah kibi ulama tanda na orang selamat bentak selamat ni cuma situng bajang ni kalau saya orang saya selamat ben saya tak selamat terus ni kesampian cepun ulama tek gunung bajang ni saya rasa aja ke bajang pabanyak itu senambian pakun masuk surga pabanyak ala maksiat keng mon bajang ke kelako pakun masuk surga ya keng yo bergelu ya maksiat bu tapi mun ki abajang ini ki beda arpan masuk surga sini gelo mun ki abajang makanya dua makin nikah iman ben bajang seberkaitan kalau Isra dua ni kata ning pesa hadirin dua ni kata ning pesa tak etrema mun cuma situng tapi situng tak yang kui cepon ulama iman orang ni kata etrema bi Allah mun tak abajang iman keng tak abajang tak etrema iman oh tak abajang tapi tak iman tak etrema bajang mun iman kutu abajang mun abajang kutu iman mun kalau urusan khosok tak khosok ni cepon ulama si bisa khosok ya atau saya bisa tikel lah abajang mak tak khosok kula abajang tan keng kula tak khosok bagus abajang tak khosok ni ke bagus saya tak bagus ni ke mun khosok tapi tak abajang oh dari khosok sekejap Allah abajang bi enja nak poton tina mak kita khosok sepenting abajang daripada khosok tapi tak abajang dak faedah nak mun dua ni kayak andi iman eka andi terus si nomor dua kak di tobajang eka lakoh berarti sampai ni ke Allah ki ikar pagi na masuk surga le masalah keng gula benajunan ala kutusah tore pamari mangken tusa ni kebon mangken bulan recep mak le mate gula benajunan tak ngibatu recep ni ke mangken ni kocak syahrul istighfar bulan ni minta sapora makanya bulan recep ni ke beda mal amalan khusus setada bulan lain kenapa malamalna situng orang semaus Rabbighfirli warhamni wa tub alayya jumlana petong polo sambi maus tanang sambi iangka ki laku petong polo lemalem petong polo lam tamassan naru lahu jilda orang saya macam ki puru petong polo orang ni kemudian tak kira setting apoi neraka make amin mun tak maca termaja apal kebacaan namanya bareng bismillahirrahmanirrahim Rabbighfirli ini tina aki kok ya sudah norok buntek kok si cecer ki laku petong polo lemalem tak boleh jualan ke umpama mbian mun ki laku petong polo lemalem petong polo tak boleh jualan tak boleh alako tak boleh ngare
becah sekalian beuy petong polo ki laku melolo ta belum malam melo sibuk tak sempat ke macam istighfar lain pokong jak sampai tak macam istighfar bulan recepong bulan minta sapora makin nikah mari mau masak pas sibuk tok sepuluh mangkat ke pasar duhur kita datang asar lesoh isya ngedah sepuh mangkat boleh mau pru sampai curungan curayu deh nggak di sambil dah iya aja sambian sambil bercembian mbian maca istighfar nah tahu sayyidul istighfar menapal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li kajang lu tak yeding mbian iya jak make pelawan tak kira apal jak lanjeng ayu apal ki nikah nyaman sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa alhamdulillah apal kabbi antana sina korla apal mage antana tok ni kasidul istighfar sekalian bayi baca mulai kelak sopu sampai makin tu sancur kabbi atal-talan amin sidul istighfar nikah lanceng ke sidok pandok bayi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin lanceng gelu ke andai kesepandaan boleh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin pakun lanceng ke andai kesepandaan boleh astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim lanceng pakun ketok astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim pakun lanceng ke ketok boleh astaghfirullah 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 bade sepandaan ke tedung boy tahu saja macam mungkin orang pandai orang nikah at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah orang si atau dari dosa ni kepersis pada ben si tak ala dosa sama sekali gelas ni kemun besa biimpian ilim pole era sopole ben lim eltiko atau ben lim egi asampung mana sambungah keng bude lampat tak sana ni bener keng orang si ala dosa pah atau ber ke Allah beni karo dosa nama ke lampat gemet ada sekali mun ero tak dosa di mana mun tak dosa cek kapi manusia ni kadu tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa tapi kalau selalu salah pola benih manusia tebak absa abja tapi kalau selalu lupa tanda para matia janda aja mak nyunyu kang kok mun benih janda kan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi makin pong tempo na bulan istighfar banyak minta sabar lagi nomor situng amalan apa Rabbighfirli warhamni wa tub alayya baca petong polo ki laku baca petong polo malam orang saya macam kak dinto maka bi Allah bekal selamat dari api neraka amin amin Allahumma amin Allahumma nomor 2 dekik recep terakhir pada Jumat sebelum recep terakhir tadi kan pada Jumat terakhir di Jumat terakhir ini biampian piring lagi masjid kan ini ding orang sing maca khutbah kasa kapan imam maca khutbah mbian macam ni kene yu
Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ini beli boleh. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Baca berempat kali, baca 35 kali. Nika amalan cuma beda bulan Recep, selain Recep nika tak ada. Termasuk Rabbighfirli warhamni wa tub alayya nika bulan Recep. Mun baca bulan Reba ya pakun oleh kenceran, tapi faidana lo pada ben bulan Recep. Pada ben ki puru Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Baca laina bulan Recep pada oleh kenceran, keng faidana tak pada ben saya baca bulan Recep. Saya rasa baca Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah ketika Jumat terakhir bulan Recep perengaki imam ongke ke mimbar baca khutbah mbian bah maus selama setahun sapian Allah bekal eje pandi PC melolo kor ngalak terus kor acualan mbian bah debu iya mun alak kok kita macam jian di PC kiai mun acualan pala macam jia pakunan di PC orang ni kebanyak selako tapi tak oleh PC. Banyak saya jualan tapi tak oleh PC. Cang saya rasa kapan jualan oleh PC. Terus kadang orang ni kecak makin jualan apa ada banding orang PC na tak pada. Bener. Situ ngak jualan bisa majarotang, situ ngak jualan otang aja raja. Situ ngak jualan bisa melihat sepeda, tu ngak jualan sepeda na nakin jual. Norok bendalmu adalah. Mata apa ada? Rizki ini keding Allah ding kuleban sampean usaha na keng saya macam gipuru kasah tangkung bi Allah rizki nabi Allah bekal pakempang rizki selama setahun depak kercepole budian makanya kiai bi Allah pakempang rizki robu anak apa kiai ini kan entar kasih andi rizki makanya makai laku na tak pati sahara bi pese yen tari juga nggih kan keng ngasarin tamu entar si bini ngibo gula selake ngibo amplop sampean jaga nanti edung pah tamu tok-tok-tokan anggota nabang mekar joyu depak kebajana majar lah guket seminggu seket pon dua nikah manter bisa ayam malaki nomor situng manter jaga iman kaula ajunan amin nomor dua manter bisa jaga solat 5 waktu amin saya rasa jaga dua nikah kaula benajunan pekal selamat makanya acara makin nikah ibadah aki saben tahun makle teti penganyar iman kaula anjunan amin ibadah aki saben tahun makle teti paingak dekat ibadah sanya masolat sehingga acara makin ke sukses tak yokor dari malam makin rammi tak rammi na acara orang sehadir ni ke beni ukuran sukses tergantung leku mun leku sebiasa na apa jeng sopu kol belu pah auba pah teti setengah belu ya pakunnya mana je saya biasa na bejeng sopu kesiangan pah leku sampian ngeding pah abojeng tak kesiangan berarti acara makin ni kesukses amin mun beri masjid ni kesopu ning kepetoh pah leku jan rami berarti sukses acara keng mun leku pakun kepetoh berarti acara ni kata dek buah na karo keng sehadir ni kemakin esa poratusan apa contoh nak tahu korempa Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Mantar sajana semangat entar ke masjid amin ter sajana semangat bajeng amin ben seten punten namun tak bisa berjemaah ke masjid berjemaah compok yu berjemaah compok campo bajengan ke tibi impian kan pancing ke sepuh pah tulia bajeng anak jadi cegai cak bajeng ke tibi anak cegai laki na cegai berjemaah dan kula sering adi beli orang abajeng berjemaah nikah nomor situng ter cedep lekor nomor 2 orang sahabat yang berjemaah nikah mun situng terima selain terima kapi saya nomor telok situng saya khosok selain tak khosok tulis khosok mun pah berjemaah nikah laku eroma rukun keluarga cek pun Imam Ghazali keluarga ni mentro rukun pakun apa yang berjemaah mbian makila atau karto king mun berjemaah tak kira abid satu kar ya tengkana rukun dengan bini ni laki bini ni kata yokor dari tokar karena macam-macam mereka lagi bini nikah bade terus kadang mereka lagi bini nikah kalau itu mau tokar ada kanten romoro itu mau telak bade kan bade lagi bini nikah benar ya tokar aning pun tahun ngandung bade macam-macam keng bian magi atokar tok keng mun ahli berjemaah tak kira abid magi atokar arapah orang ini kemun biasa apa jeung berjemaah siapa jeung ketibi tak nyaman
Ingat empian re, mun abujeng berjemaah tak nyaman. Bulan biasa abujeng ketibi. Empian mun berlagi ni biasa berjemaah. Coba torai pana tokar ku tak lekas sarmu. Subuh empian tak nyapa. Asar tak sarmu. Duhur tak ada kanda. Maurib selake kelangker. Empian ku tak lagi pikiran mun biasa maurib berjemaah. Macam norok macam menjo. Norok Pak Boci. Tak norok biasa berjemaah. Akhirnya norok kia. Ceng mancung tempat tubun mordaja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Njok kira-pikiran. Nyampit begelok tak sarmu. Kayak mun tak nyampit lah karena neng nyampit. Akhirnya nyampit kia lo celok. Amin. Selaki agretek tompes sarmu jong ya. Itu pun berjemaah tak lah nyapa. Bener. Pulang rakaat pertama lah sarmu, rakaat pertama si bini nyapa, rakaat nomor 2 bisa laki pakai pelanceng Fatihana. Waladdallin. Cang si bini san misan kah gelek lemare. Amin. Tak lah beres ya tokar. Selaki pakai gretek, ibri mun kedi. Bah, nase. Gelek kah. Asik. On terbiasa jaga berjemaah amin. Mantir iman tak itu bu Allah amin. Mantir setaja paring nasihat amin. Setaja hadir mantir paring selamat amin. Mantir pada pak umur depak kercup tahun datang pole amin. Ben setaja hadir mantir tak karwa polong itunya mantir polong sampai ke akhirat. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah al-Fatihah. Ngereng kula doa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina ولأجدادنا ولمشايخنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدي المر وعلى آله وصحبه walhamdulillah rabbil alamin. Sabor aki setaja kibu tertabang kia boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.